Maya payabak po kaya kayo man. At na po king kalimanan Domingo ning Kwaresma. Kabeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan ka niting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, Deseli Francisco Seller and family, May Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Ferdinand and Myrna Lacing and family, Engelbert Bondok and family, Mr. and Mrs. Alex Aguas, Ladies of Charity. Special intention, Deeds Anita David and family, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Teresita Uwico, Mayor Teddy Tumang, Ning Torres at Gemma Lumba. Safe Travel, Gutierrez family, at Michael Galang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Patahos, Feli Ortega, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Corazon Barrera, Joy Manalo, Natividad Perez, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Mark Antonio, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Sydney Obinario, at Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Barbara Angel, Antonio, Florentino Jr., Ricardo, Salvador Jr., Nicandro, Wilfredo, Fredes Binda, Pacifico, Virginia, Corazon, David, Abel, Serepina, Bernardo, Gerardo, Alexander, Lolita, Elizabeth, Felicidad, Danilo, Florencia, Lady Iris, Victoria, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Paganakan mo po para king kiyakatang pong mabiye at makabaldugan kapag masusyan ng banal amisa, nung malyari makibot at makiabeta mo karing kanta, king masikanta mong siwala. Ing kiyakatang pong kapag masusyan, panimulan niya pong Reverendo Padre Raul de los Santos. Pulungan mo,
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayongan. Kaluguran kong kapatid, makatipon tamo pong pasibayon ting meto nga familia, ban mo niya kapurian at kapasalamatan king Dios, king grasya at biyeng pigalog na kaya katamo at karing familia tamo. At bata mo pong maging karapat dapat bitaon kaniting kaya katamong banal na misa, ganakalasaguli rin kaya katamong kasalanan, at anyaduan impakalulo ning Dios at pasalamatan niya king grasyang pagkalog na karing familia tamo. Iyag kasta pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, ako isa ko, at kaya kapatid, uling ikasala ang pina, iisip mga dapat at niyayalawang pakulangan. Uling tayo po sa Santa Maria kapilang mong Birhen, karing sa mga Yesu Ponsan, at kaya kapatid, na palalang king Diyos na kinutang. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king biye, alanganga, manalangin tamo. O Diyos ay pami, tename ing sarili mong anak anting metong abutil pale, karing dayos ning kekeng yato, at iba't king kayang kamatayan, tinubo ing labis-labis mong pupol ning metong abayong ketawan. Paggaluban mo keng tetagan tuki kaya, ban ing lugod mi, antimurin mo nye pie at tula, karing takal. Itinganaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Pamamasang ibot, King Libruning Propeto Jeremias. Ngano ning Ginoo, datang no, ing panahon, nung kapilan gawa kong bayong kasunduan, karing memalen ning Israel, at karing memalen na ning Huda. Ene kalupo nitang matuwang kasunduan, agewa ko. Kambering karelang makatwa, inyong niligtas kulo, karinggamat ko, at linuwal king Ehipto. Lipat ning meging anting asawa rakong lalaki, ere ti paran ing kasunduan. Antiyo kaniti ing bayong kasunduan, agawan ko, karing memalen ning Israel. Ibili ke ing kautusan ko, king mabilog dang pangatawo, at isulat ke iti, karing karelang puso. Ako, ing maging karelang Diyos, at ila naman, ding maging balayan ko. Alano kanito, metong man karelo, ing turo at sumabi, king kabalen no, pakibaluan me ing Ginoo, uling balo rako, ring sabla,
manibad king peka malating dili, at peka maragul dili. Patawaran ko ing karelang kasalanan, at kalingwan ko ing karelang depot a kasalanan. Ako, ing Ginoo, ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Gawan ming malinis ing puso ko, O Diyos ko. Kawan may malinis ing puso ko, O Diyos ko. Kawan may malinis ing puso ko, O Diyos. O Diyos ko, malunos ka kanako, uli ning alangkupas alugod mo, uli ning maragul mong pakalulu, wasan mo la ring kasalanan ko, wasan mo ing sablang kakong dewakan, at linisan mo sa blakong kasalanan. Kawan may malinis ing puso ko, O Diyos ko. Gawan ming malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyeme kako. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako, espiritu mong banal. Kawan may malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibalik me kako, itang tulang bunga ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburian mo. Kanita, karing makasalanan, matulaking ituro, ing kekang kautusan, at keka magbalik langan. Kawan may malinis ing puso ko, O Diyos ko. Kawan may malinis ing puso ko, O Diyos ko. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. King kekaban ning Biena keti sulip. I Jesus, mi daw niyang panalangin, at may nigapuyang masikan, at may nangis arapan ning Dios, ang makapagligtas kaya king kamatayan. Pauli ning migpakumbabay at memintu, pekiramdaman ne ning Dios. Bistaman ya ing anak ning Dios. Mebiyasayang memintu, kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, ya ing meging panibatan, ning alanganggang kaligtasan, para kay katang sablang mamintu kaya. Ing amano ning Ginoo.
ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan, ligaya keka o Ginoo. King panahon ay ta, ating mapilan a Griego amin taking fiesta, ban samba, linapit lareti kang Felipe ataw Betsaida, Galilea, pekisabira kaya, malyari miyang akit i Jesus. Pintala ng Felipe i Andres, at sinabira iti kaya, at ilang adwa linapit la kang Jesus, at sinabira iti. Pekibat ng Jesus, di natang na ing oras, ban mi paligayan niya, ing anak ning tao. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, subali mo nung manabuya, king gabon, ing binutil apale at mate, manatiliang magdili-dili. Dapot nung mateya, mamungay ang dakal. Ing taong malugod kimbiena, ipahamak ya. Dapot ing misakwil kimbiena, king yatong iti, manatiliya kaya, angga king bieng alang angga. Ing ninuman bisang sumuyo kanako, kailangan niyang tuki kanako. Nung nuko karin niya naman, ing talasuyo ko. Parangalaning ibpa ko, ing ninuman susuyo kanako. Ngini mababalisa ko pamisip, naning sabyan ko. Sabyan ko wari, ibpa, iligtas mo ko king oras sa ite. Ali, uling itiya ing sangkan nung bakit dinatang ko. Bandi kalan ke ing kasakitan ay ti. Ipa, parangalan me, ing lagyo mo. Kanita ing metong aswalang iba't banwa sinabi na, pe parangalan ko ne, at parangalan keng pasibayo. Ding tao nga tsukarin dimdamda ing suwala, at sinabira, menuldul. Ding aliwa naman sinabira, at ing anghel may kipagsalita kaya. May kibatya Jesus, ing suwalang iti meramdam ya, king uli ko, nune king uliyo. Panahuna ban atulan niya ing yatong iti, mitabi lang ngeni ring pamuntok niting yato. At botang itas danako babo ning yato, ilapit ko kanako ring sablang tao. Sinabi na iti, ban ipakilala na, nung makananureng ipapate. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayungan. Maya pa abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Panupayayo, medyo mapagal na ako po. So lukluk ko pa. Okay? Kalupa ng apong seto. Makalukluk niya ngin. Istong manaral ya. Okay. Ay, ayan. Matudtud na mo. Okay. Bali po, maniwala kayo o ali, ingbiye at sitwasyon anyang panahuna ning ginutang Heso Kristo. Mario, kalupa nepo ning biye at sitwasyon ta ngeni. Kanitang minunang panahon na yung mamuntukan, dakal mo naman karela, ing korap. Ila namong mikukwalta at dakal karing tao, magkakasakit ampon pulubi. Masakit mo naman po ing biye kanita. Dakal at chismis, pelalong kempisamban, dakal marites, miyaliwang indredos, ing pisasabian, ing mibabait karela. At balo na ning ginuiti,
hanggang ya't tinanggap yung miyaliwang indredos, miyaliwang chismis, ing kamatutuanan uli dareti, binalak deng paten, ding manungkulan, i Jesus. At balo na ning ginuini, ababaw na ing kayang kamatayan, balo na nanong plano da kaya. At kayang makanya na sitwasyon nang sinabi na ning Ginoo, sabihin ko wari kayong iligtas mo ko kanini, ako naburini, makuha na ako kini, alipo. Nang gawa na ning Ginoo. Yapong lonta mo ampon pigunaman, ban kanita itamo man, mabiyasa tamo, maka nanong harapan, ing masakit at masakit akabilyan na daranasan tamo ngeni. Okay po? Ado mong bagi, ing gawana ning Ginoo. Mumuna po ini. Migdesisyon niya king sarili na harapan ing masakit sitwasyon na pinilida kaya. Migdesisyon niya king sarili na harapan ining sitwasyon ini. Iya kabud menusig, iya kabud nakakarapat makanini na mo, alipo-lipo. Herapan na at yan dili, may desisyon niya. Okay? Halimbawa po, atin kong kilalang matwa, 90 niya. Magkasakit na rugo, King Biena. Bisa nang painawa. O nang deningan, ay, balik ka pa. Ay, pabiya ka pa, baka pabiya. Lili. May bugkong panyagapan. Harapan nyo na nga ako. Ining sitwasyon, bisa nang painawa imayo, matulayo ng tanggapan. Migdesisyon ne inang iyo. Migdesisyon ne, eli mo uling matuwane, uling masakit na eli. Migdesisyon niyang ang gana ko mukeni. Paboren yun eh. Ikayo man, magdesisyon kayong tanggapan yun eh, mamamatene at matene imayo. Ali mo uling, alano nga karapat, pero sinopan ko pong migdesisyon. Harapan da, yung sitwasyon na ita. Kaya ba't na nita, may temada, ilangan, masayala, ampon, payapala. Uling, bandang tauli, sarili dang migdesisyon na tanggapan da na yung kamatayan ng Mara. Ayaw po. Kanyang itatang kung makanyan mo naman. Migdesisyon niya itatang kong Matea, puwatang meron siyang 70 years old. O niyang meron siyang 70 years old, uitapin, migpainawa yan. Payapaya, itatang ko. Uling tinggap na. Mo uling mamamataya, pero migdesisyon niyang ang ganya ka rin. Kami man, dapat magdesisyon kaming makanyan. Kaya po. Ngayon, gaganakan tayo po, deng milyarin, deng mga mate, anyang milabas a COVID. Panalangin tala po. Makanyan mo naman, ang milyar kaya katamo, anyang may COVID tamo, may kulong tamo, talulwal, masakiting biye, may yaring kapanintunan, o nanggawan tamo, magpisik-pisik tana mo, magbuisit tamo, milulwal, agawin dati tanggagawan, ali po. Kailangan tamong magdesisyon, iniing sitwasyon, magdesisyon tang luluwal. Para ka ring familia at para king metong at metong. At may kaduli na nita, meging masaya, yung pamagkulong yu, anting metong a familia. Uling, kilong nakatamo ng COVID, nang milyari kay katamo, alip. Magdesisyon kayong sarili yu. Harapan niya at magikong payapa. Amen? Amen. Amen. Kadua po, potang masakit ang sitwasyon ng pong kabilyan. Panikwanan niyo pong maninton kabaldugan ketang sitwasyon niyo. Lumawi ko ang masanting akabaldugan at dahilan ketang malilyari kaya kayo. Halimbawa, ang Ginoo, balo ng mamamaten, balo ng balak deng paten,
Pwede ko na ng maninton kabaldugan ketang sitwasyon na at may kaisip ya. At tiro na karing alagad na, ay may ngari kong metong abutil nung ay manabo at mate, tumubong dakal. O ting kabaldugan, ikit na. Wa mamamate ko, pero ting kabaldugan. Mate ko man, may ngari kong butil, tumubong pasibayo. Itamuan po, manakitang kabaldugan. Okay, may kulong tamo niyang COVID. Manakit kong kabaldugan, ketang pangakulong tamo, ketang sitwasyon na ito. Uli na nini, may yabe-yabe kong may pa-familia. Uli na nini, may kayoras ko king metong at metong. Eko maswelo. Tama kanyan. Ako po, anting pari, ala kong asawa. Magbuisit ko wari, ala kong abe, yakong dili, ali. Lumawi kang kabaldugan kitang sitwasyon na ito. Ba, kaswelo ko, ala kong katuangan. Ay, kamaswelo. Ala kong anak kayintin dyan. Agagwa ko yung buriko, libre ko, ning ala kong abe. Tama kanyan. Potang manakit kang kabaldugan kayang masakit mong sitwasyon, then maging masaya, ampon payapa, ing beyo. Na kayo kabud magbuisit, ampon magparak-parak. Manakit kong kabaldugan, king daranasan niyo. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Ating metong alalaki kanita, may yayat ya, may ngaslak ne mata, uling eya mi papatudtud. Kasi isipa na, dakalaubingan keng lalam ning kama na, anya e mi papatudtud, maaliswa siya, manggatal ya, tatakot ya, uling isipa ng atin ubingan keng lalam na ning kama na. Pilanong lepitan ng doktor, ampong psychologist, ampong psychiatrist, ede aulo. May kapituneng doktor, ede aulo, ketang emi papatudod, uling isipan ng takalubingan, keng lalam ning kama na. Badang tauli, sinukuya, at minsan ining tauli ng doktor, akasalubong na ing lalaki ngayon ni. Ba, may naliway tsura, may tabaya, lupa yung payapa at lupang makatudtud ne. Kitnanin ni doktor, aba abe, ng milyari, ninong may kasaw keka, ng gewa mo. Nga na nilalaki ay doktor nga na, tinok nang nako po ka rin doktor, ala ko nga gawa pala ka na ako nga na. O ning sinaup keka, lepitan kayong kumpari kong karpintero, yamong sinaup ka na ako, nang gewa na nga na ni doktor. Simple mo yung gewa na, legari ne ing kama ko, mila ko na ako lalampapag, ngayon ipayapa na akong matudtud. Kwaya po. Wala nang lalampapag, may wala la rin ang ubingan. Paano po makasulat kay Ebanghelyo? Anyang lela nga nakatamo ning Diyos, lela nga nakatamong kawangis na. Namuri sa biyanita, masanting yang kalupatamo ing Gino, malaguyang kalupayo ing Diyos. Ali po. As malala makabaldugan. Imburi ng sa biyanita, anyang lela nga nakatamo ning Diyos, dinina nakatamong pusong biyasang lugod, ampong isipan biyasang magdesisyon. Karin taya talagang kawangis ing Diyos. Ing Diyos man, at inyang pusong biyasang lulugod, at inyang isipan biyasang magdesisyon, bistaman masakit ing sitwasyon ampon kabilyan. Deta pong aduang areta, ilang eyu bibili. Eyo po bitasang bibili. Panikwanan lulugod hanggang masakit ing sitwasyon. At panikwanan parating magdesisyon para keng sarili. Bisat man masakit ing bage-bage keti kimpi. King makayan na paralan, maging talagang kawangis tayo ing Diyos at potang lulugod tamo ampong magdesisyon sarili tamo ing Diyos
bendisyonan nakatamo. Amen? Amen. Matuddudan. Talakat na po. At ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos. May paibot, inalangking banwat yato, at ang Jesucristo anak ng bugtong mabinuga. May naglilingupaya ng Banal na Espiritu. Ibaitang sa Mariang Berhen, nasa payawan siya Pilato. Ni Pauling Cruz, Meter, ni Tinipaya ka rin, Meter. Tingkat mga sinagiyang Meter. Pepay siya ba mo, ang bugtong pananin Diyos, ipangmayapayang tutulo. Iba't ka rin magbaligyan ng Geri, balmuhong ka rin magyempong may hamate. Sasalpan tayo po, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Panginoon sa Making Santos, King Pangapatawa daling kasalanan, King Pangsagirang Meri Meter, at King Gera Lanamba. Agkata nakatamo po ning parokya, ingga nakalat panalangin, nenggang meging biktima na po ning milabas a COVID ngining Domingong IT. Lumapit tamo king Ginu at gagawang bayo karing sablang bage para karing sablang bendisyon at grasyang tinggap tamo kaniting pandemya kay bat ning balang panalangin nga tamongan sumabi, salamat po o Diyos ko. Itangan po. Para king pamigagana kamo ke kami, o Ginu, king matbudya imbye, kimbilan mo kami at biklat mula ring kaisipan mi, karing tune maulaga king biemi, ngaming sasabi. Salamat ka o Diyos ko. Para king pamayin tulot mong miyugne kami, king metong at metong, kambening kasalpantayanan at lugod, lipat ning pamagdili-dili at pangawale, at pinatan ning sakit kaya kami, ngaming sasabi. Salamat po o Diyos ko. Para king maula at bayaning ganaka, daring minambag scientifico, social at spiritual akasaupan, bistaman mibili king piligro at kamatayan ing bieda, ngaming sasabi. Salamat po o Diyos ko. Para king kalam ding bayong mayakit a panulo at bakuna, ban alabanan ning virus at ing kapagmulalan ning mayayaos a natural immunity, ngaming sasabi. Salamat po o Diyos ko. Para king kalam ning makatabang pusong pamanantabe, kanitang magugulo kami pamihisip at maliligalig, aburido at magkakasakit, may wala ka panintunan at migkulangan king pangakabiye, migdili-dili at milako kapibabatan, ngaming sasabi. Tahimik talapungining ganakan at panalangin, dinggang familia at kakaluguron at kakilala, na mete, pauli na ning COVID. O malugod na Diyos, ala kaming isipan, emo, kamalayan, alang luwang mi patak ibat karing matami, maulaga keka. Alang tulang pagmasusyan mi, emo penamdaman. Liban mi ingkya kaming yato, ning sakit, kasakitan at kamatayan, at balo mula ring takot ayarapan mi. Tanggapan mo yung kapasalamatan mi, para king malingap mo lugod, king panahon ning pandemya. Inalinan mo lang tula ring takot mi, pauli na niti, pasalamatan at pupurianda ka. Kaya kami abe ing ligaya, ngenit kapilan man. Amen. At nung makananong menangis king kamatayan ng Lazaro, makanyan kaming menangis karing kapatad mi, mga payatad ay nawa, pauli ning coronavirus. Labul me kaya kami, impangisnawa ning biyeng alanganga. Amen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, king nanumang kasakitan,
ipanalangin mo kami. Paggaluban mo ang alanganggang kapayapan, ding sablang menga mate, anyang milabas sa COVID o ginu, as lagano sana, ning alang kapupusan a kapayapan. Mipainawa no sa aking kapayapan. Amen. In kaladwada, ding kaladwaring sablang mete na pauli ning COVID, miras no sana, kimbieng alangangga. Amen. Lukluk tapo. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. O lubos mayupayang Diyos, itisan ng sakripisyong darawmi, ilakono ring kasalanan, dingdininan mong sala, king kasalpantayanan Kristyano.
King lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, isipan niya at luguran ng Diyos, pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Tunay pinkarapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati o ipa at lubos mayupaya. Impamay lasat kamatay ng kaya kang anak, migdalang biyeng king metong yato. Tigkil no ring puso mi, ban mo niya kapuryan king kaya kang ligaya. Ulinita, kambedring sablang kording angeles, daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaya kaming kapasalamatan. Darawang milakya dating tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalog mo kaya kami. Ketang benging bayo yung mate, kabang kasulong nala rin kayong kakaluguran king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat yung keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo't para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayong ining Ginoo, anya matulat ang ipasyag yung misteryo ng kasalpantayanan. Iba
uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang tulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kapang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na'y Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, kaya kaming Obispo, yamong Arnie, in kaya kaming Kura Paroko, at panalangin mila, dengang kaya kaming miyang ubye, lalong-lalo na ring meging biktima na ning coronavirus. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalolo. Maglabo kaming kapurian, wat ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenet kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami king sablang marok o Ginoo. Malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan king kampakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaynaya kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nung nailawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman kingalangang ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. Malugod tayo pong ibigay ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. Ikaw sa langit,
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato, mapalad damo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. sapla para kanako. Puso bibig kamaya, para kekao alisala, wabalisala,
Dahil pong kapabaluan, Magrasya nga bakpo kay katamungan. Uli pong third Sunday of the month tamo po ngeni. Kalupa na po ning mesang bitla ketang circular letter number 28 series of 2014 ning kay katamong arsobispo. Every third Sunday of the month po atin tamo pong second collection. Kaniti pong bulan ing kay katamo pong kasaupan makaparikilya para king CBCP Migrants Ministry. Buri na pong sabihan, marimit la po ding sa financial tamo para karing programa ning CBCP karing migrante. Kadua po, ingke katamo pong kumpisalang bayan, maganap ya po king March 20, 2024, Aldo Miyerkules, magumpisang 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ding pakumpisal pong pari, apin po rin kay katamong pari king bikaryo. Katlo po, ingke katamong Parochial Stations of the Cross, ngayong Biyernes, March 22, maganap ya po king Barangay Santa Cruz, Parian. Pamitipon po king Tete Batu, boundary ning Parian at San Vicente. 5 p.m. ning panapon po, ing Pamuklat Adalit at Panalangin. Katlo po, kinpong March 24, Domingo, ning Palaspas, ing katamong pamamendisyon karing Palaspas, maganap ya po king San Lorenzo Covered Court. 4:30 ning abak po, ing pamitipon. Alas 5 ning abak, ing rito ning pamamendisyon karing Palaspas, kay bat talugi ya po ing prosesyon ning Palaspas painturo king Pisamban. Paganaka po, ing pamamendisyong Palaspas, dakene po ning umpisa ning misa, inya alang pamamendisyon Palaspas, kaya rin ning humilya, komunyon, o kaya rin ning misa. Ing pamamendisyon king Palaspas, kinyamu pong pagmula ning misa. Nung malyari, misulod tamo pong malutong pang-ibabo. Katataulian po, king lagyo na po ning kay katamong kura paroko, iamong Arnie Serrano, dakal pong salamat king binyeyong kasaupan. Maya payabak po. talakad mo po para kintauling panalangin at para po king panalangin kay bat na ning pamakinabang. Malugod talang ito ko rin buntok tamo at personal pasalamat king Diyos sa kay batamo pa mong tinggap king banal na communion. Deti nga no Ginoo, aduan mit darawmi, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. At para po karing miyaliwatang intention, lalo na karing kapatid masakit, ba po mariamit mo kaking grasya, yung Ginoong Diyos at yuke ka. Tuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman yung buwaning at siyan mo'y Jesus. Apong Santa Monica, ipanalangin mo kami. Ating Ginoo, manatili kaya kayungan, at bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at lugod ng ginutang Heso Kristo. Salamat king Diyos. May payabak po, dahil po salamat kaya kayo nga.